Ole be koso da no chiwa ba se so so this komo kama say e dia bre so say to en komo no so Mpensenpensemu jubede na edika bo on de raka cho say ene e ma me akakuma bi wo Ghana o masom Ghana I think for over 40 years it's say onya sa nipakuo no wo nkomo bomu na e che say enema bia say bia achia na tosin titu standards abribia de kan wasema e follow plus Adam komo enhunya menomienu nyina no common nibidi and ebe one in the series all baby ba church and ma bebre meka oba tampa why business thing na why amanyo sempe na nei onyame adwuma na wafa to no so say ye kanin fi a kire wa clearly bones ye mu bia bon kokora ye nyina yan kambum na yan fe nigye ye ma me Joyce Rosalind ai ye ma na kwaba na ma na fishia pa so Afjapa my I come here near friend and say oh I see ya but that's na business de menye bija na me call ye adwuma wo chamber no na che say my call business leader okay it's your friend say business na oh head business yeah na we ye business leader okay me de bomb me ho safo hene so business it is menye bida good but you see bibia kama bibia e kama nana metie wo so fu so say iye ni adoye etu ye pono wa tamfo ani de dodo sa wo no e bo sha no doso e se bebre well the best year the best chance probably for the next 6 minutes be ye enioma bi a ye sebi ye kura ni free sa no ye be hunu free mo ho I kind of standards yeah ayese ene yaji bibia tum se saa netie ti sade no hwehwansi fom kra na de yebeto ye hwehan saa na ejigu saa ede na asi de na ekoso nti ama ase bibia no yetu na jeje mu a ayam hihye bia ni ho udi bisa mine udi bisa saa de ntra ne di kan em se awofo ye refi se emma no a ya wono eye nyame achede a wo mo ye nyame dia odi ahye yen sasa yen hwe so ma no em say adaji a ye ditete emma no yemu pi sa adaji na ya aboyen ni hian ne se wo mo didie bebi ombeda ombekosko no hu hian yen chen wo mo su ni wo mo ban ene wo makoma pa ese wo mo nya se enkrofo mbeye amayemma nti no amasa standards no kofom na eno no na esese eyesa ye ka ho asam na chese ye nyina ye hunu se seem to be about say dane no eno nti no em se ebia mene wo mma sei no esese ye sheda ka kira wo se wonim esese unya adaje ma wo mma sani etie bia wodi ekona kobre koyesi nyade nanso anye ye kura no don hwere ba ko debe biara unyama wo ma eye isanse enkwade ho ana omo hwe no sa wo wa nkyere wo mo a ombeka kosuan wa abonten na abonten sofo so edan na bia wo mo de be kyere wo mo nti ya asem bia ese ye ka nti awofo edikan nam se osom enso yenso ye wa sede ejina pulpit no mu a rade ma ye kwan e ma ye kasa asabi obia mebisa ye asem de senka ye ka ensem pa no a esakra nipa na eno so beboa na minim se nyame asem so de esakra nipa isan se tumi wom nti se bia ye jai se ye be kan sempa na de comedies bibiri fa ho no eno so beboa sorry piye ebinim so nye nti em se ye yan ebia yenye no erade moa yen na yen so ayeye no yentim de ba kwa Yesu kan ya mede o so oba se oba behwehwe na waje wo mo ayira onumpo ne bire no ti na che se oyira no etumi ba na esese ye penema nyame ehwehwe ye no hu yen so odwan ya wayira ya kohwehwe no na ede ne se na ni wura no de na bone kon ho
no ama odwan no koma ato ne yam nti se ye yesa ama ye mba ne ade a oman ayetimu na beye. Well, my medical staff no become more. My Joyce Aryee ne twetwe enkomo. Ya ka asori asemi de. Na nkam se ye de koteto adiga na nkomo ansa na yaba. Ya ka kopem ho asema ka. Waka asori asemi de. I think one of the things that back up from last year Mampenye ni swadi hunu se National Cathedral. Na momu bi nsu a be koso ka se yegidie omumu. Esan bra ma bo ni su amadana di. Ye ni monyama nyame di Adom no. Mako kasa abotai we hono. Ense bebre na. Bebre eno de. Bebre. Enye nwanwa. Esan se se ye na se ye ya ati amanyame a. Esa si hunu se nyame no aka se esum wo ho na ehan so wo ho. Esum nim se ehan bedi no so. Bibia obetumi aya ehan no mba no obeye. Ese esum nim. Nti di obeye akwansidie bia se han timpi. Eno ano no obeye. Na se yeti ase. Na se hu so se han ye oman a esum so ye oman. Nti akotumi ba. Esum ni han. Esum ni han. Apre obi e pe bia gina. Na eno ane se ehan ne ketua bi pue kura pa edum esum no. Nti aprepre ne de beba. Na ye kan kirosem no kura pa abra nyankopon o kan se Israel man no omko nkwansum wo Persia no omonsan nko kosi asore dan no. Ya aprepre pa aprapri ba na me se dakro oman hene obemma me donhwere mienu me ne wonkwa na mama wadi wo hene na ya kire ohene ja obisa me a na wada roma na kire mu memo ebe free ode but de bia da no adakra me kan o video se ebe ya won pi se ahobrasem obi di se ma me Joyce Aryee so na titru nyoma efa sikasem ntotuye ho na eba nipa dodo na bia ntiase ana nukureka bi ana omunya omo ntiase a ana so bi a washeda so dia washeda so ko fa ban sika mako obi abema musika mako wie sika bi matu sika jeje mu for sa nyame na montuo ni nyame dansi na yemu bi na enim onyame ni nipa oye no eya na ya dwene no ahase yes na ye ma me Joyce Aryee mu nyina ka board yi na we nyina esisi sika di bia mae na nyame adom so nti sikadie bia emma ye ya yete board no so bia ni hopo sign check imu bia I'm the chairman but I no post so be sign as I know sign ye ko bia sign check say no mpo no sika kakra ye wo no ne aban dia ama ye na ye ikremu kakra ye de ne ye jeje no taking a time na eduru bri bi kra po am say e ma ye nebre na ka say we your defo na opese oboy ebosia kra fa bra e be chocho mojibosia bo ye say eji moji sika obi di so mo se di achemo ana se bosia bo so ko obi di ba moji obi di ba say bi e na ekoba ye say na esese ye kotua contractor for ka sika ye wo no na aka 2.6 million na aso yenim se sika na beba che yehia nti yemu baako ana so mechimi ama mwanya sa sika no na se ba na modi amame nsi hu won ana de bida si hu ka prekran kan ho nsi hu sidi baako kran kan ho na August na yehia sika no September na sika no ba ya ye de ni wura ade ma no isi hu bie ni ho nwanwa nanse kura so nim say ye Bible reading marathon na Bible reading marathon no ese utua we edwuma bia so ekwan wo hwa ye se ye fa details ka timi so ska sha me bag no me detail ye se bia esa wo tepo guard ese bia ekotonsuo utumi tia ese se obi a wabeto nwoma ese utua ne ka inti mi sika na mditia ye na matrotro ni nyina na wo mo bitumi asama ma wo masa na mde kɔ
Say, omo hwehwem. Say me yes ade na omo fa me sika ma me. Say no so no me nye bone. What is the excitement about this cathedral? Wakoka ho opese Ghana for the years ni na. Ni di kan. Your Christo denominations bebree. Nanso ye ni bia baako a se Christofo nyina ehia ye behia. Ye ni bi. Enu nti no cathedral no ebe kan abom. Me fan say bia na ye se ebe National Day of Prayer. National Thanksgiving. Ye nyina ye ba. Say ye pese ya just ye conference center. Enu na ye neutral grounds. And now ye Black Star Square neutral grounds. Because nwanwa the denomination bi wo ho a sa denomination ye bibia onko. Now so say ye neutral there obeba. Enu nti no meni so fusuan say ebusuan fie. Obi a wone dan. Now so say ye ebusuan fie. Ensem bi wo ho a Di ni fie. Nti sa na me de mimi hu cathedral no. Enkabo mu a Yesu bo ho mpaye. A ebeba no. Ebeboaye. Ebeye bia so a se bia omanhene nam krom na ne koma ye ne se o memfa baabi na menkobo mpaye. Ebenya prayer rooms. Nti omanhene betumi ewura ho. Na akobu ntware abo ne mpaye. Ebia na omanhene pese oye program bi asori program bi no frefrefre nipa bribe ye was small chapel bia ebefa nipa be 350 omanhene betumi abehan ono ade ne sofo obepa na wa yes our program no eno sanctuary ade no na meken ana ebenya museum nkrofo dwen say museum no nneoma dada nkwa na ho but museums are very interactive say Christosum ye de ne ba Ghana na ebibi man kra yeka Christosum ho inim ho bi yeka ho na sha ase yenso yeka ho na ninyini no sa na aba na ebe sa nneoma no ho ebi obi pese oye scholarly work bi na nkese se otu kwan kwa abrochire na okoye center no bewo ho Bible museum bewo scholarly work bi opese oye bia obi betumi afiri abrochire me fancy Black Americans eja omunya opportunity nka wo story ometumi abeka na afi so no scrolls parchments biblical examples ninyina ebi bo ho because ebenya exhibitions so ebia Vatican betumi abraya nneoma se yefanya exhibition 3 months no so amagina ade Ethiopian Coptic Church betumi abraya bi onse tore bi kura ye say ark no you see Ethiopia baby so mo bi bia on betumi ache onse Ethiopia so excuse me identity woman sorry be o is built in rocks Sorry be built in rocks I be twa ho foni nom ne ade I be kire sania ebibi man so ye ne e Christo som etie sa nneoma ni na beba museum ho na ma menka say adi krontra asene a cathedral no ponebo aye de no na museum no na nka ho na so se obesi asori dan a won fa museum nka ho fa restaurant nka ho fa small chapels nka ho na chese akoye edan bi esi wa wo mu a na ye ko ho so se busia fie so ebinom te ho that time bia na ehuru ti sa na ye pese ya pese ye beye no na mse se bidin foni ba tinka ye ka sei na da ho na nkrofo hu da me kwa kama basi na enuanum binum so omo so asem se wo hwe brai wo mi ahohiahia brese na wo hwe bia sa na montu no kura ya baso a de bia da ye bo aban ti so ye bo titu na do danko akufo ado Ghana man be ye bo ti so nya de hia ni we ye hwehwe ni mu ye ho kire ye adwuma ni ho enunti na se enunti na ne aban ka so be ye no ye mani nsi hwa na ne aka no ye ye say ye fa ye as trustees no sa 2 million ye de mai mon hwe na ye nsi aban anka se me be fasika hye mon nsam o se me de me ye bi ne aka no mon hwe ene ye nsi ti se na mi ti ha na me se
na sika so na yesi akodan mu na dan peja ni ti ba akokora mfiri ase o mame hu se edan bebi akodu na sa kasa no giri se mutibi o ye ti bebre na sika so akogu so no sika akogu ho no so sika akogu ho no so but yet ayet foundation find dia toto mfidie a ye de ye adwuma okọ site wa be mfidie a ye de cranes nyina esika kakra na aba no na ye de atoto na nyoma see dan ya contractors no betinam consult ni nyina so ya preparation of the land ni nyina ya 320 something million intino ni nyina ebiti kuntabuo wo ho pa yebesa ba cathedral ba yenko apiate quickly apiate yebedi afe afe na mu ochina ne afe ochina ene afe enya program yi kura pa nka se me wo GTV aye ka ho asem apiate ho nsem se ne yesi ebesi edan oha ene eduonu nan ni nyina ya hyase ahye ni nyina ye wie bia na ye nyanwie completely ebi ani wa ye wie completely na adisua bi afiri mu aba na adisua afiri mu aba ene se nansense yesi dan a esi ehu no se enye kane dan no cement ne ade nko na ese ye de ne ye si ho no na dete e wo ho no ye de cement kakra fra ne de ye bricks and the blocks. The problem is to be identifying the real inkofua. Oh, no dear. Committee no bo ho modern papa. No ponti na se acha ye nwiesie no. Wo mu din kita ho pa. E ma ye hu se mame akosu amansa fie ni. Papa kwadwo menu ensu fie ni. Omo bo hye. Omo ye namfo ni ade. Inti sociologically no ya ye no in such a way say sanka wo na wo ne me eye ye bohye a wo ne me be bohye because e bia na me kwa afuom na mpese me ja me ba ma wo nti wo ma ye ni nyina so what you identify as ade ni nyina nti ye ni nyina ne akọ community no na ya ye drawing no na we oba ye nya ha no ofire ya ye ni nyina we dan si a mu si no free mu a eno no mo de che omo ana e de che mu ye no free mu a mo wo bibi sonku bi a mo sa de eso mo se ana mo de bo ye bom pa ye se ye si wi a e bi eska na kakra beka na nwa mu nyina most of them ye farmers ndi omu fu di anhye na se wo mu ni baby ti ni nti na ye se fu mu kokra adwene kakra but omu bibia anhye omu afu anhye nti ye bom pa yes omu nya baby tina na se ne esi aye no nompoto ye ma wo mu nkokwan ho completely ye be ye buffer road bi na ye the forest kakra bi aba nti wo pese oni wo mu kodi dwade a utumi te ne bam wahu na se bia omu kwan ho pa wo na main road a bibi besi ama aha wo mu no de ye yi sa de na free mu Adom TV Badwam dwumadie na yedi makacho nipa kuma bi titru ma kakra bi aka Ghana upeja wani eto mo nim prekope omo hwe benkum no makope difa se bi etie no bibia da sa no mo kan nyen nso ne yesisa akwantu mu ma si mache ifiwe aduanan eni ana ne anya sa fi menya aduasonson 77 yes March ya 77 oh I see and this age you fabra a my the master a my activeness in partisan politics as I see a kum esan say on my ye mema ne ma mai ye wo mema ne awo ma onyame so boye no oboye nsa ne seso sane obo mema se won seso no wo mu se yenso ye wo adwuma bi se etete mba ne ade nanso onyame pe ene se nyina ye beka ho na oman ediye oman ediye sanse enwanwa
So nim center wanta ba na ekon ba ye na ebre it is say e bom ode ne ma asomdwe ba correct say na ebe ya ntokwa mma na ya bre je ne ye fam attitude Ghana ha no ma koso ye maybe limited for lack of a better sa anamontuo num any other heights e wa abrabo em say for a long time no na ya nkasa nso no ye mpese ye pia ema no ma omo adesua kwa animu enya ya yes wo be ware enso e nwanwa so ko ware ahwe obi fie na woni mo hwe ya so hunu ye dabi ba say die kwa ya bue o no so ko universities na utira anye ya ema no be do so kra cha ema no secondary schools ni ade na nkakra me feel say ye ba ye nim ye nyanru ye na nkakra na ye yesu nye se ye ni emema na esi akan ye ya bom se na nyame bo ye no se ye mbom ni ye nya ade no sa na se ba no nti em se nkakra me bompa ye se ye be kwa ye major elections 2024 e bia e be nya ma kakra okay akania e wo ho no ho text messages ni bia sha se Dr. Dakwa or DC na ose ahobrasiem obeso obusaw please if the soft loan Reverend Kusi Boateng gave the board on August 27 2021 was repaid back to him on September 8 2021 less than 2 weeks then why couldn't they wait so as to have avoided all these unfortunate allegations? Yeah, no na ye nim se obi di anu besi bone Dr. Dakwa na ye nim se obi di anu besi bone so isansa ne American ye call ye programming obi gina ho oje ne sika me wo sika wo me bag mu adan na se me ka kire ni pakro no ebi a na adwuma ketua bi a oye adan na se me ka kire ni pakro no se twen na na also ujisika ya de oteteo nti si enim so obi de adwene be si bone a na no kra no nkyere se yenye biu because enye bone nti em se yen nyina so obi a say akanfo ne ka obi a ompe wasem no wasakra ai Dr. How ne say de bia ba mo ankasa mo so a ehwe wa esese ye hu no se ye adwuma ma nyame die de bi beba say ye ka wa kan mu se ma ye encounter so but my man ye no kre say ye ka ina chese nipa tumi ka asem to so enso bia na ye no kre say ye di hu ko ye se adwuma ya say ye mpese obi aka asem bia na ye mpese enye yie isan say wi ase ne nya sa na tie say kura ye nyini ya ye nan mu ye din o na ntia betumi apatre ahwefom so obi betumi aka say na ade na wan hwe kwan na nso na nya sa na tie ntia no de nkrofo nya abotoye mu ye nye bone bia nya abotoye mu ma ye mre no ko nanso wonkomo no ya ye ode obi so twen me bebe bio edi we dem ze we so ti ase intense see enti ogina ha nyina no ni o ma gina no so ba we se okogina na eti bi disa ai ni e den se igina bi so no kra enya bosia enti me ho kire ni nyina mu no o betima boto fa bia ma yansa ma to so ni ma hwefo ni matiefo di nkomo na wanya bia ko o hwe Ghana baby abedui ni baby ade ani kire na enda so e mai o wani da so wo ho eni da so wo hwe ma menka wasem wo fa baby to say Germany hwe ko a wo mu ko mu I'm sure say drew 1945 na ko no wie ye no na ebinom ye wo eye ebinom se mana say ya bombo ho ne ade nyame ade awa ye ne say wa man nipa brofo mu na metumi aka minim ne twi resilience ta ahoden sonko akukuduro afia komemu ene ehonam mu no enti
Ubu say asa nyoma ekoche ube wo say nyame amanyansa adom ene suahunu ne etumi afa kwan paso obi eni ho a esese o ka se Ghana enyeye ne ayabetu ye posi aye bi aka ho me kai mi nyini me kosku watch mota na baby a friend ujowulu ne ni ho na ye wura baby a friend abelempe ne ni ho so ye ka say ye ko exiata ye nantia ne kodura dabraka ho na so hwe se ne anyoma ye so we kura nkwa echi kura me kwatena abelempe na obia ante ho say ho ayema enti Enyoma asesa eni da so hwe airport residential area hwe airport city hwe ekwan meni wu nyini kakra wu swade nanso na bibia friend asphalt kura ne ate limited in supply pa quota the tier na the quota leguso enei hwe ya asphalt kura me to me asphalt ni bi Ghana ha enti nyame ama nipa nyansa na nkeye den na phone kura na obubo so yi na obi o wa America or the message abre we Dr. Dakwa kura no ni papa kire wade o sa kwa kudakwa sawa ho also elite is achimota so wonti no na ukra phone ya omiemia so yi eni da so ho se nyame ye onyame tiasefo nyansabo akwa adie nyina so tumfo no yenye hunu hwe udi hwe wonananom ne ahombe hwe wonananom nya omobeye ye nyine ye maame no se enioma eden yesu abeto enioma eden so yekom de bia so yekom ti omo so be ba na ye chele ti wo so to pun watamfo ni ma o chele because atamfo no wo so na wo chele and the crowd okay so ye de besi ya mama nwane na o ko me dem wa ha go be di djuma so nkosi dia mama Joyce say that's pi e say bra no na o chi bia me wa ha anu an ye wi adjuma no ye wi okay so etwa ngomri di ba kwa ba ye ba sa nkomo no e betimi atoa so e wa ha no say ha ye Badwam on Adom TV multi TV so mama mfa we entwem quickly na menka o say ye kasa akwasinsia nase prekope edafom ma menkai akwasi se me ma no hwede ne yakono na me sa kai ne se esese ye nyina ebetai na chi adofo ye nyina ebetai na chi ma bibia timi kokama na afi ma sa kai se era kwabna edu ono so very sad one ne maame ana afi ni nua panyin ye kasa ide on nyina na erade atonsa from na me de chair eye Sejimasi Presby Primary Park. Memenda the 28th of January 2023 anopa nongotwe anebe na otwe dano ede amomo. The late Oba Penny Florence Abana Chumwa Edu 98. The ba Penny Professor Dani Kofi Edu ana yeka ona 70. Yenko kebushyan era kwabne Edu dodo from Santa ona o maame ni unua pen radiators are from it. Now what we done here 28th of January 2023 sanso na akwasinsia so nase ana sister P also o papa sem ana yekan sister P also yenka se nyame ya adoma na what we ya awie na what we ya awie ewo dansoman the details but you can join me in the conversation komo yedi wa ha ebra mai kwa mi eti medi wa ha nim say no betimi ne makasa on 0302 211 701 ekosi 4 0302 211 701 ekosi 4 na apiati honkomo cathedral honkomo Emma ono ye actively involved in our body politics no more aspire to greater heights ana Ghana yi die ni Ghana nkoso no so no watimi join me now do adwenture etimi aba 0302
211-701 equals 4 0302-211-701 equals 4 na onso atimi do nkomo abama ye di ne pepepe e di ama ka hu say Badwam on Adom TV multi TV show ana san komo we ye di ebro enyumakuo bi nso ono so aso aso kwanso nkoso kra ye beda St Andrews for us any admission still in progress boarding facility nso ono afei wono so modern bo wasi mu nso eye ani so yie pa wono campuses ne bi wo Asenfo su Mankasim New Adubiase Sefia Sanwene so Accra Tishia 7 na make na afei Shama Atakrade obetima from 0244 696911 ana 020 7891004 na watimini won edi eye nkomo GR so koso ekayo say effective eye won hihye de omani mu no unni bia na wo eba eto ho asema esinto eba ana say opekwati kwan bia fa honom no wono bo kokko say bo modern na hyi nyesa eno so hunsunsanso no enya ade a ebeboa wo kwan bia so emra eno bedi said sifata obi aba homam. Good morning. Good morning. Yes sir. Am I not to say? Oh nyame adom bibia eboko. Yes, your chairman me no obetra se kasa na. Na the woman say cathedral ne die. Cathedral no. Ana say ya hwese. Omo hwe. No muja wasam ka. Na mo de to nche kra maye. Because again Ghana citizens and nyoma ekono. Say I am my ni amre nyeja nyoma bi ni asoso nyoma ese ebeboa timamufu a na ye de ni betuto sa cathedral asore o Ghana dos toto eno ko ntimi ko wie ye de cathedral so abeti amana bosu ti esre omo ba omo so omo ye mpanyifo omo mfo so omo so omo ka ho bi ni ye de bedu bebi omo so nka bi na nyefe the kakra misbet na kan me da say. Okay, yes sir, that's CP. Hello, good morning. Apom to say. Morning. Yes. Obana Tom Chief. Mi yeke yala tabi okoshi. Mi abu mu kenu chon palo chon. Ni minga this get ai. Nke nu mo jolale. No yo dimi to ma wi look we pay cathedral. Wo ba pa Christian full fight. Wa me fe wa mo mi Christian say yo. Na me pa ha ni ategbe cathedral na amefi. Onu government tell un agie keje march kai ni amembe su akeshi all the Christians in Ghana fe mo form ba contribute it can be akeshi every month man abaya churches ona me fe amefe contribution na kaba ha cathedral bi na me ketumi sugwe ba anwa ti mi pa NDC fa NDC to ni Ghana bi na ke cathedral na ma akento akedu ke fon awum ami di amekeje na kanjale be sinakani e wa because of only dokun president mama na fon chikin ale it can match up a free minister na shwele no o wa pa fa ake am a fair Ghana Christian fair kam ya wom kon cathedral pe ba no ko na e baba yin sie man chado manya bra wo fe oh cha mani abaye de dance also do the aba camera o hwe nim sa o ka we nchebe mame mo wachi. Good morning. Apom to say. Hello, good morning. Apom to say. Yanko Badwam mana also oh nyame adom bibia kama wa yedenya nyase. Badwam patriote you. Yo, me pacho, yedi kai. Me kase yeda yamami Joyce Aryee. Ase papa, Reverend Joyce Aryee yeda na celebrate. One sechimu odi ama Ghana mai enano pay. Adom TV die. Ope kasa woso. Na ode no kwenye na kujema ekwe experience ni na. Nti yeda na papa. Na online ye me tesa me ano pay say. Asori biara eni hono mo ai wo Ghana me Mohammed mi krom happen and dey impact of mo. Except ni obi cross so e man so tani. Asori biara say asa ma any contribution. Oh, wahoma no. Asori biara obi at the committee for children. Na obo esi apa. Ghana any nara. Ni ya story ba kokura e simo. Sorry dai. Le twa e fani pa ba ko so pe ene bas oh.
Mama yenye we mfa hye nyame ye nunyam. Enti se ye sa de dia hye nyame ye nunyam a enye bone. Enti mesla Ghana mindful. Se asori dan no a yes ye kasi ai. Make ka hu ni mama yenye mfa hye ye na ye nunyam. Na hye nyankopon so nunyam. Okay. As a trend say, then cramofo ye woman no more you come no more your madia identity and a Christian you behave this way. Nina jina dia ba professor. Yeah, yes, so big to go back as the cathedral you cocosia and ye na a bit chain me media. And yes, I also soon a quite for François. None your war parts and say ye bibia ombeko cathedral kwa koye wo mo meye wo me hono mo na menye sika nemso nyina no me gidi se enkosi ba bi express ye ya hwe bible mu ane hema embra Jerusalem no first one digu ye no embra wo ye se obeko no kwakosi no direko ni modedie na wo hene ni hu ne hawo obisa no ka ye no wo hene bua no se je ko na kokoye se adwumadi Nelso bra woko no Tobia ne Sambalat for no womu pe kwan bebre so mbesili kwan na omunye de behye Christian yunyam na ebehye efene say ebehye oman no so anyunyam biu na Jerusalem ofesore be maso alias bi honomo enu ti no musi enu bi na air coffee na mva wo se hu so de dia so ni ho sabe yesi wo wiase mu ha ye de dakro eni esi na obi asra ba bi se na ache na ache endin fie bebre min kramemu haya metimi asite ba bi dia chew bubu ahye Anglican Church ye be se sa Anglican Church no it take years enye ho na me kwa sorry na so na me akwala ketekete me ko finish middle school nyine wieye eso ade was started even before my middle school age. Emma me wieye esiti me ho eye bibia wieye to an school so e di bedroom pempensemu bi so many years. Ansa ye bu hagu ni esiesie ha ni ye ni sei na adwene aba no mo ye ni sei no mo ye so so na die e hye nya me di say architectural drawing ni ye de to ho no mo prep wo mo di dwumadi a wo mo di it mess Ghana mind any a Christopher say wetu maka when you say and na e kwosuru nyina mama ye nyai all right na say ye nia no mo nkamofo na me na wase ye no mo nyina sum nyame ba akope mama na wase it was expected back at Israel Comodia ever fa friend you chat on afi madawase hello good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Am I in? Yes, sir. Good morning. Let me say. Hello, good morning. Good morning. Am I in? Yes. Wadaruma, kasa fidie no jom de kakramai. Wadaruma. Unfortunately, we fish. So we also be ma na menene eni enkomo etwa na fi me na asese wajibre a wo hwe. Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Okay, so see her. Na madawasi so se wakoso wajibre se wahwe bedwam on Adom TV, multi TV. So nyame ya Adom echna efiada ehia bio na akwasinsia ne wadi dwuma sonko efia mankwata maklo anochiwa aba ana afi eye sister Sandy be a guy ana Professor EK Wallace yetimi ne wahia wa ha ama bibia ka. The production team nasi led by Kofi Ampedu Welbeck, ably supported by the lieutenant Dache Hene ne wona ka ho nyina anafi Dominic Kisiye Boa, sound control camera lighting anafi set designers makeup for na a driver for so mo jebre ebefa efifia won sade yeko e do bibia so so ajebre ehwe outie yenso no we appreciate you so much cause we Adom TV if you on my papa edema yeko